Twongeye kubaha kaze bakunzi ba Minembwe TV. Uyu numwanya makuru tugiye kugebagezaho ya Minembwe TV mwategure kandi mugezwaho na Nkunda. Amakuru yacu tuyatangirire mu Burasirazuba bwa DRC muri Kivu y'Amajepfo muri territoire ya Mwenga mu karere ka Mikenke aho bita Birarombiri, aho ku munsi w'ejo habaye ibitero bivugwa ko byagabwe na Wazalendo ndetse na FARDC, byagabwe kuri Twiganeho, ariko ngo ico gitero cyaje gusubizwa inyuma ahagana za Marundi mu gace kaje za Mibunda. Tukiraho muri territoire ya Mwenga ku munsi w'ejo kandi nibwo hagaragaye umusirikare bivugwa ko ari wa RDC wari wihishe mu bisambu nyuma y'intambara y'abahanganishije natwigwanto mu kwezi gushize birangira FARDC yirukanwe mu karere ka Minembwe. Uwo musirikare rero yagaragaye mu gace ka Bidego. Uwo musirikare rero yaje kwishura ashaka guhotera abaturage, nibwo yabonwaga na twigwanteho imutesha kugirira nabi abaturage. Twibutsa ko kandi uwo musirikare atari wa mbere ugaragaye muri kara gace wenyine, nyuma yaho birukanwe muri kara karere ka Minembwe ngo hari nabandi bagiye basangwa bihishe muri centre ya Madego. Mu yandi makuru avuga muri Kivu y'Amajepfo ngo ku munsi w'ejo ahantu yitwa Luvungi aho ni muri za plaine de la Ruzizi bumvikanye amasasu menshi, biza kuvugwa ko ari ya Wazalendo bari basinze maze bagatangira kurasa. Reka makuru yacu tuyakomeze kuri inkuru ivuga ngo Bemba yashinje Joseph Kabila gufasha umutwe wa Mobondo na M23. Ministre w'ibikorwa remezo muri Republika Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yashinje Joseph Kabila yewe iki gihugu kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 gufasha umutwe witwaje intwaro wa Mobondo na M23. Mobondo ni umutwe ugizwe nabo mu bwoko bwa Yaka biganje mu majepfo y'Uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Batangiye kugaba ibitero ku ngabo za FARDC nabo mu bwoko bwa Teke mu kwa gatandatu hari mu mwaka wa 2022 biturutse ahanini ku makimbirane ashingiye ku butaka. Ibitero bya Mobondo byahungabanishije umutekano w'ibice by'icaro bya Kinshasa no mu zindi ntara zihana imbibi na Kinshasa zirimo Maindombe, Kwilu, Kongo Centrale na Kwango. Hafa abaturage babarirwa mu bihumbi, abandi barahunga. Bwo Bemba unasanzwe ari umuyobozi mukuru w'ishaka rya MLC yagiranaga ibiganiro n'abaturage mu mujyi wa Kikwiti muri Kwilu ku munsi w'ejo ku minsi 5 yavuze ko Kabila ari inyuma ya M23. Yagize ati ndabahamiriza ko umuntu mutegereje uri inyuma ya Mobondo ari Joseph Kabila. Uyu munsi ndongeraho ko ari nawe uri inyuma y'umutwe wa AFC M23. Bemba yavuze ko afite ibimenyetso by'ibyo avuga ko umuntu wabaye ministre w'ingabo muri Republika Demokarasi ya Kongo agaragaza ko Kabila atakira muri iki gihugu yabitewe n'ubufasha aha iyi mitwe yitwaje intwaro. Yagize ati kubera iki Kabila yavuye mu gihugu bwangu ni ukubera ko twari tumufiteho amakuru y'ibanga ajanye n'ibyo akora, niyo mpamvu yerekeje muri Namibia, ariko urugendo rufite intego. Yari afite umugambi wo kutugwanya anyuze muri Mobondo, bashakaga kugera muri Makulu. Ubwo byavubaga yateye inkunga M23 na AFC ya Colonel Nanga. Perezida wa Republika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe yigeze ashinja Kabila gufasha AFC M23 ndetse ngo niwe AFC. Gusa ishaka rya PPRD rya Joseph Kabila ryamaganye iki kirego, isobanura ko kidafite ishingiro kandi ko kigamije kumuharabika. PPRD ivuga ko kandi Kabila ntaho ahuriye na Mobondo, yibutsa ko abagwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro bagwaniraga ubutaka bwayo. Reka dukomeze amakuru yacu kuri inkuru ivuga ngo M23 nyamoje oni ishinja gushimuta abagwanyi igoma. Ihuriro AFC M23 ryashize umuco ku basirikare 130 ba Republika Demokarasi ya Kongo FARDC baherutse gufatirwa mu bitaro by'Igoma bari bishemo, ariko umuryango w'abibumbye uvuga ko ari abagwanyi bashimuswe n'abagwanyi ba M23 n'akazi rimwe ku minsi 3 y'ukwezi kwa 3 uyu mwaka turimo, nibwo umuryango w'abibumbye biciye mu muvugizi w'ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu Ravine Shamdazani washinje M23 gushimuta abo wise abagwanyi. Yavuze ko kandi ku minsi 28 y'ukwezi kwa 2 abagwanyi ba M23 bateye ibitaro za Sebeka Ndosho bakuramo abantu 116 na Health Africa bakuramo 15, zemeza ko barabagwaye n'inkomiri. Lawrence Kanyuka umuvugizi mu za politike wa AFC M23 yavuze ko ivyo umuryango w'abibumbye uvuga ari ibinyoma kuko abafatiye muri biriya bitaro ari abasirikare ba FARDC bagiye kubyishamo. Yavuze ko kandi amakuru yatangajwe n'ibitangaza amakuru bitandukanye n'umuryango w'abibumbye ari binyoma bigamije gusiga icyasha isura ya M23. Yemeje ko kandi operation yari igamije
guhiga abasirikare ba FARDC bishe mu bitaro kandi ko yakozwe mu mahoro. Kanyuka yavuze ko kandi intego y'ibanze y'iki gikorwa yari ukurinda umutekano w'ibikorwa z'ubuvuzi byari byacengewemo n'abagwanyi bigize abagwayi bagahungabanya abagwayi n'abakozi. Yagize ati operation yakozwe yo guhiga abasirikare 130 ba FARDC bari bishe mu bitaro yakozwe mu mahoro kandi ikorwa mu buryo bwubahirije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Yavuze ko kandi babanje kumenyesha abayobozi b'amashami y'ibitaro nyuma yaho bamenye ko abasirikare ba RDC bari babyihishemo bafata ku nguvu ndetse bakaniba abaturage. Yagize ati birazwi neza ko AFCM 23 ari urwego rwubahiriza inshingano ziteganwa n'amasezerano ya Geneve n'andi yose agenga kurinda ibikorwa remezo birimo n'ibitaro. Abagwanyi ba 23 bagenzura mu Goma n'ibindi bice zo mu ntara Kivu y'Amajepfo bakomeje gukaza umutekano mu bice bigaruriye no gusaba abasirikare ba FARDC na Wazalendo bishe mu baturage gushira intwaro hasi. Reka dukomeze amakuru yacu kuri inkuru ivuga ngo CEDEAO yatangiye kwingingira Mali, Burkina Faso na Niger kugaruka mu muryango. Nyuma y'amezi 3 yongeye gutorwa kuba umuyobozi wa Ghana, John Dramani Mahama yari mu ruzinduko rw'akazi Abidjan 3 aho yavuganye na mugenzi we Alassane Ouattara ku murongo w'ivyigwaga hari gushimangira umubano w'ibihugu byombi ufatanye n'ubukungu n'ibibazo z'umutekano mu karere. Ikirenze ivyo abakuru b'ibihugu byombi batangiye gusaba Burkina Faso na Mali na Niger kongera gusubira mu muryango wa CEDEAO. Cote d'Ivoire na Ghana ibihugu biri muri ECOWAS byagaragaje icyifuzo bihuriyeho ibihugu zo mu muryango wa Alliance des États de Sahel. Mali, Burkina Faso na Niger bigomba gusubira mu muryango wa karere. Kuri Alassane Ouattara na John Dramani Mahama ubumwe bw'ibihugu 15 ni ngombwa guhangana n'ibibazo z'ubukungu z'umutekano bigenda vyiyongera kuko inkuru dukesha RFI ivuga. President wa Cote d'Ivoire asaba ubuhuza bwa mugenzi wo muri Ghana. Yagize ati turakwizeza bwana President ko mu biganiro uzagirana n'ibindi bihugu z'abavandimwe ushobora kubemeza ko bahaguma muri CEDEAO kubw'ejo hazaza h'abaturage ba Afrika y'Iburengerazuba. Dramani we yemera ko ritararenga ashaka kwizera ko bishoboka ku bihugu biyomoye ku muryango bigashinga umuryango wabyo ko byagaruka. Yagize ati biracyashoboka kugarura ibihugu bivandimwe byacu mu rugo. Ni byiza kuba itsinda rya 15 kuruta itsinda rya 3. Ibi ni ibihugu bifite akamaro ku butaka bw'akarere. Ubutumwa butangajwe mu gihe CEDEAO yahaye AES amezi 6 y'inyongera yo kongera gutekereza ku gusubira mu muryango. Ariko uruhande rwa Bamako, Ouagadougou na Niamey abategetsi b'abasirikare bakomeje gutsimbarara ku cyemezo cyabo kandi ko bemeza ko kwisubiraho bidashoboka. Reka makuru yacu tuyasoreza mu Bufaransa. President Macron ashaka gukoresha intwaro za nucléaire mu kurinda umutekano w'Uburayi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko agiye kuganira n'ibihugu z'Uburayi ku buryo bakoresha intwaro za nucléaire z'ibihugu ayoboye kugira ngo barinde umutekano w'umugabane kubera ibikorwa by'intambara bikururwa n'Uburusiya. Perezida Macron yatangaje ko Uburayi budakwiye gukomeza kwishingikiriza kuri Amerika mu rwego rwo kwirindira umutekano kubera ubushotoranyi bw'Uburusiya bukomeza gukaza umurego. Yatangaje ko mu gihe babona ko Amerika ishaka ko batererana yiteguye kuganira n'ibihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi ku buryo intwaro za nucléaire igihugu cye gitunze zakwifashishwa mu kurinda umutekano w'Uburayi wose. Biteganijwe ko mu nama y'ibihugu biri mu muryango w'ubutabane OTAN ku minsi 6 y'ukwezi kwa 3 irebera hamwe uko bashigikira Ukraine banemeza uburyo bwo gusangiza ibisasu z'umara za nucléaire z'Ubufaransa. Yagize ati ahazaza h'Uburayi ntabwo hakwiriye kugenwa n'abicaye i Washington DC cyangwa se i Moscow. Macron yavuze ko imyaka 30 yakurikiye ihirikwa ry'urukuta rw'i Berlin bayicuze cyane ndetse igomba kugera ku mpera. France 24 yanditse ko Uburusiya bukoresha 40% by'ingengo y'imari y'igihugu mu gisirikare gusa ndetse bufite ngo umugambi w'uko muri 2030 buzaba bumaze kwiyongeraho abasirikare 300,000 ibifaru 3,000 n'indege z'intambara 300. Macron yagize ati ninde wakwizera ko Uburusiya bwa none buzagarukira kuri Ukraine gusa. Yavuze ko ibihugu bishigikiye Ukraine bigomba gukora ku buryo niharamuka hasinywe amasezerano y'amahoro Uburusiya butazongera kuvogera ubutaka bwa Ukraine binyuze mu guha ingufu zihambaye igisirikare cyayo ariko no kohereza ingabo z'Uburayi mu kugenzura ko amasezerano yashizweho yubahirizwa neza. Reka tugushimire we twabanye muri umwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe ikore kugira ngo uzozubona amakuru yacu kugiye. Nimba warakoze kora like, comment kugira ngo ibintu bigende neza. Mwakoze kubana natwe. Imana ibarinde duhora amakuru yacu ata Minembwe TV undayihana dushere.